ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ko singam beach aqua na molai moro hakajing dap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas cam bat bidor. Lesi kalong kasian ke beningkong history jong ka Giant Hills Autonomous District Council baki MDC jong kaliang persya kentar Arlington ya ka resolution belawan ra da ka executive committee ya ka history la tho mentak sngi ka arpun tri unai weng ar hajar arpho haba u MDC jong ka BJP naka nangba constituency uba lakhon biam ula Arlington ya ka copy jong ka resolution belawan ra da u chief executive member jong ka GHADC uba Thombor Siwan ban aibor gidoloy ban lum khajna nakimar kimata kibami naka elaka jongki ha bawanra agani ka resolution ha ka dorbar lang jong ka GHADC uba Thombor Siwat lakentu ya ka yeng dorbar ban aibor ban menjori gidoloy jongki elaka per ban lum ne o khajna nakimar kimata kibami naki elaka jongki katkum bala aibor da ka clause 5 hapo ka section 5 jong ka Giant Hills Autonomous District Establishment of Elaka and Village Election Appointment Powers and Jurisdiction of Dalois Sirdar and Wahechnong Act 2015 haba penpawi kijing persya jong u ya ka resolution uba lakhon biam ong ba ka GHADC ka kem ya kidok khabaret bat ka pelat ikidok khabhe namar lingba ka ni resolution katmu ban yon ben yikirit kirya ha ka kti jongki doloy namar bakin haban siu khajna nakabenta kimar kimata jongki ulapen paw gijing benyaw ka bakraw ba ka district council kamshim lanut banbu yaki monitoring gate hakmat ki karkhana penmi dabilan kiwei bela persya yakni ka resolution kilong u MDC jong ka BJP na ka mensngat khanduli constituency uba dawan lingdo u MDC jong ka congress na Jowai Central Constituency uba Auhai Andrew Shulai hakni ke juk sngi ke yang dorbar thawan jong ka GHADC kalarai ban kerpat ya ka Rajya Sabha bat ka parliament jong kari India ban kentup lang no iki dorbar snong bat ki elaka hapo ka jingkhmi jong ka GHADC hapo ka artikel arspa prapho jong kari ti sensar jong kari India khanang ban plilat ya ka direct funding syakini kitna trekam lingba ke GHADC haba wanra ke resolution halor ni kaman uba siwat uong ba lingba kini ke resolution ke GHADC ka kentu ya ka Rajya Sabha bat ka parliament ban penrung lang ya ka provision hapo ka artikel aspa prapho clause 3 sub clause CA ha ka constitution 125th amendment bill 2019 hakoi pat kaliang ka yeng dorbar thawan kala menjur ya ka kaiphat blawan ra do executive member jong ka GHADC upa laski rembai ban thauno ya ka forest policy jong ka GHADC khrang ban la ban thauno ya ka forest act and rules ne ka an bat ki kendon ban ya dai ki khlaw ki betap fresh construction or will be used to pay the pending amount of the contractor. Mr. Chairman, sir, yes, the amount that we have received 69,20,000. This amount is purely like pays to pay the pending bills of the contractors. Because I would like to give a bit details in regard to this amount that has been given to us by the government. Mr. Chairman, sir, as we all know, in the previous years, that this council had received a grant from the Ministry of Justice, an amount of 6 crores 50 lakhs plus, and then also including with the council share, the total money that was work that has been completed is 40%, and as per the report in the financial statement, as per the original SOR is 7 crores 5 lakhs 50,000, and as per the present SOR is like 10 crores 5 lakhs, and the total amount incurred today is 6 crores and 6 lakhs 23 lakhs, and the pending liability is 69 lakhs 3,000. So with the pending liability of the contractor, this 69 lakhs 3,000 is meant to be paid to the pending liability of the contractors. That are disturbed the taxation
department of the council to date? The answer is 54 numbers, sir. My supplementary question on this. May I know suppose if a local agentia person also need to be registered as transporter in the district council to be able to carry the transporter of cement? Register because transporter is called the review of the value drivers. May I know from the 64 numbers of transporters, is it this case, the 64 numbers of transporters, what is the approximate number of trucks per transporter in petrol transporters who have to be able to register in the council? How many minimum number of trucks required to be registered in the council to become a transporter? Since there is no such in the regulatory value to mention the number of trucks, so right now I cannot say anything about it. I finish my 3 questions. Replies. Question is what? B. The total amount sanctioned for the ongoing repairing of the office building of JHDC. Answer does not arise. Supplementary question to our meeting. Lambak lang ane do lambak lang ito do lambak lang iti plywood lambak lang to iba dahil ito. Betul? Lambak lang ito lah ito. Every before relations office ini, so every repairing ini, every repairing. Tagajing liwan mana kendir ke answer betul. Ngatwa fit the house. Hawa ida jingli, ngapa ada jingli, usarma, chua dia usarma ya kini jingli, chua accept ubi, chua place ru, saka table of the house, chua pass the easy, called tonight. That which means that this question is relevant, this question is in order. Teman-teman, sejumlah nak yang uia bincang soal. Question is betul. Ini mah siapa tahu ni? Ini jam, beliau minta kat kam kejingi foto. Cermat dan acap dia tu. Nak yang ke isi wan, mangga betul siapa? Dengan apa putih ini, ini saya musnyato, ini saya menjiu orang ini liman gobiang. Lima semua apa yang ia membuat. Nak kuat supplementary ini, kerana itu disgrace either to the chair or chairman or to the EM in charge. Why the reply is weak? Because this particular work is not done for the schemes. That's the first thing. So that's why the reply has been weak, because it's not for a scheme. And also this work which is going on right now, as you all can see, it is kind of a major work being done for keeping all files and documents and all other important documents of the Proposed Council, especially the land certificates, the patas, as you all can see, as he can see also, that major shifts are being made, and it's not a repair. Yes, there's a little bit of wear there, there's a little bit of minor repair,
but most of the work is a major construction of the shelves to keep all the important documents of the council. Lanap to kaskim liban yo pisa repair again. Bahami nantuat korban nantu leomhi to a major repair. Lanap to kaskim liban man kata pisa yo aku create on repair. Lanap to kaskim. Tamat hawa to kaskim untuk repair. Hawa kistab do tulot ki khatri banai ile dang on jem sang te kata repair ni ka beli jadi tu dia baru repair ni ke beli pelang ke bisa suwi tu tulot kistab na kuat ini kalau to meski na kahiman sebentar le ranyo kisah untuk meski Ostem tadi gua besar yo untuk ada meski jadi besar yo interest which has been accrued from the council account, especially from the revenue department. And I would also like to tell the honorable member that because the building is very old, there's so much wear and tear in the building, and why this work has to be taken up very urgently, because in the past few months, during the rainy season, if the honorable had come to office or not, he has seen that all the documents, all the land certificates of different ilakas of the council and the partners that have been kept in the corridors of the council building, you can see there is no proper kind of a shelf or no proper kind of a storage almirah to keep all these files. So the SC committee and the PPIC president felt that they need to do this major work because if we don't do this, all the documents, all the important documents of the council, of the different lakas, of his laka, our laka, the entire laka of this council will be destroyed. As you all know, that documents of the council has to be kept perfectly, has to be kept good in a very good way, because when a person or any person comes to the council to apply for a duplicate learning certificate or duplicate program, and if there is no proper storage of all these documents, then if the raid comes and destroys the document, how can we give the person owner their duplicate copy of their learning certificate and the patak? So I felt that it's not only me, the SCOP as a whole and the PSC as a whole has taken up initiative to do this major work. Will this committee be pleased to state the balance amount of royalty both from the major minerals and minor minerals supposed to be received from the government of Meghalaya as on 31st October 2020. The reply is the balance amount of royalty on major minerals 43 crores 58 lakhs 88,753 and minor minerals 12 crores 10 lakhs 7,233. Lara khayi major mineral to minor minerals for 7,000 crore rupa prala kende hasan haja kende spa rapau katelo ofisa kawa the council tangto yo kanaga state government the staff yo I kami bina yo tlop ya pro sunai ya pro the council here to make fund the most of the revenue. You invite suit of na a share of minerals, both minor and major. When you look 1,000 lakh and 1,000 crore, Ruba pride lakh, they are some jalan and they start from when you the collapse, $1,000. Start not okay.
MDC not sloppy. Pensioner not sloppy. But what we are supplementary. Menu the state government usul ya gani kapisah orang sa asal basan kror ta cha ke district town di mana takam ditwal ke putor dipilih staff lai kre mandasi klem klop kami benai kalau orang itu pilih sekut pentempo yang kamrong siya kamrong ay do tritan mo ulas ka ko la da jaw kasi la si la mo di siya tang na isi mo you like this to ay robe kista wala no like this against easy or else the government you release ya gani ka bisa tengah ko update haka supplementary question lagi menu expect the EC will release the state government yang gani kebisawa at least yang udah usul kan udah jadi tahap yang gani betul betul yang gani bisa salah kror prala kedai saja kedai baru hak suai cakap betul untuk staff hak su betul yang officers hak su betul yang MDC para su yang betul yang pensiunan untuk satu rilis itu grup apa berapa apa yang ada siswa ini Ustaz Manfar ini apa namanya jadi menurut Islam Association dari KSP percaya komiti bagi dokumen dia akan sumber yang mulai dari dokumen dan MI komiti halal perkara itu botol dia pembuat dia kerja dia kesat tetap yang berkausil botol rilis dan dokumen itu yang ada lagi bagi jom komisioner sekretari rilis ini dan yang orang di departemen konsal iwa MI share MI kahap ya bat ubelanya di hak ada di peraturan nagalian di departemen bola iki yang asuran wa ukengi ya wala bisa tetap yawi tunasa bat bulan dia ubelanya ka with immediate effect kerana spesifik inform dia rokat penuh dari bulan wa we release dari phone with immediate effect. But hak juga boleh lalu komisioner sekretari yang berisi dan EU yang berisi segi council wa dan penting jauh chief minister wa la kamu kemudian ni kedus lani yang kami kuasa yang council kota to punya mereka within 20 days Naduk materi kuai itu. Ketika kita berpikir jaga government, hendak kita terasa tak ada kata. Oh saja. Dia kayak diori mah. Nak dia dari sini department. Dan panjur bayar ya cimista atau rilis ya kini amal. Untuk kamu honorable membagi santosan dari tekan calculation to the BKD Gucci kenal. Atau yo isen rule how rule. Rapala apa yang ada siswa di depan. Itu di jika di dia itu dia baik, dia soal apa mereka sedih pemimpin government atau pelat di immediate effect. Itu itu selatan. Kami qualification si yang belum meniru, halo nega si apa rilis. Beliau tadi sempat live dan halo nega beliau kan, sama rilis. Lada dia. Wa takut kata apa sih? Takut ciprai, takut apa ya? Takut sedang cumai, takut Christmas, takut New-Year, takut sedang apa wih? Lada dia apa? Hado Januari ada apa wih? Release ke state government, ya ni kepisah rupa krod, cakap isi, ke supplementary question rupa
Leading for a given action. Nagaland is Uchimbi against the state government. Negara State Committee member gibi action di wabla hazar tema. Dapalah takut ibu ikut kedinja saat kedinja penyuruh apa government mau untuk lalu kat editor you kata the tool of the wine. Henry Haji Syafu lagi Negara State Committee. Wat level yang government tidak ada hak cipta. Wat hak editor wat cipta. Komisaris Menteri yang berisi hati itu ini lah. Hati siapa yang itu tak organ apa? Ini buku yang kata kepuan mau apa sih ini siapa itu organ? Komisaris Nasional hati itu ini. Ikan negara itu komiti. Bukan ini. Pelat diikat kamu debat kamu desa kamu desa. Andai harum pelat di. Tegakan kalau makan ini akan betul. Jadi you betul government saja. Kayu dah ya. Ini Negara State Committee. Ini teman. Ini kenapa siapa? Motor ada bagi kau pelagi pun betul sekali. Mereka mau pelagi kita. Kamu tekan rosak ini. Tidak tip lagi. Jadi kita kalau ada yang berhapun, kan you betul di sini. Jadi isi kita untuk hunian. Lada Vista. Ye jelas sekali. Kan itu problem besar. Untuk problem isi yang tewat usul. State government cara isi bukan itu problem isi. Keburung lalu sekisah yang kita usulkan. Lalu bisa katanya harus employ katanya harus pro tiga. Takwa ada isi bukan ni. Untuk hun kamu usia mengurangi ia kan lade hun. Lada je. Wam release ke state government jaga ni ke selari jaga ni ke pisah. Cara council hado jual ahtar bawi. Ya tentu ya guys isi ke mana? Hai orang mencuat itu siapa berang ini? Cukup. Ya tentu ini isi. Lalu berang ke isi. Lalu berang ke state government ya kata ke orang yang berkuat ke berang itu berai. Ya tentu isi. Isi dah mulai kes so again the state government urus dia sendiri pisah. Kata tak ada tempat yang hakan dia buat. Will the executive committee please state the total number of cement factories in Giant Hills who can maintain and control the pollution emitted by it within the permissible limit as on 31/10/2020. The answer is, the reply is 7 number of cement factories. Supplementary, having for Papua Lina, CM, Kaliga pollution, to awina di benta. Dua MK mau kontrol cement factory. Lihat, lembag pollution. Lada jur pollution tak pernah itu pernah sebenarnya. Kibru ye kiyokjur kibonjai. Kibru kibin sekitu kitau. Kibru kibulai lutis kitau. Batam jola. Torta kalau gitu kibru bocah dan. Pak kibi kibenta yang distrikkan. Itu dah MK maha kontrol ya ke pollution. Nah, raya ke executive committee lihat ini cement factory. Untuk cement factory kita wadang mi Islam Arsenal di factory kita wadang mi lagi Arsenal. Utas itu pollution. MK expert, MK specialist. Lihat, yang pollution, either air pollution or water pollution, we need a specialized person in expert. Kata council for ANOC, bagi power di cement plant, bagi power di cement factory. Cerita aja
East Giant Hills Sky. Ngaku aktif ini. Kat Lumut. He expert. Kat Lumut. He specialist. He was the council, the employer. Nakabanta check yang pollution. Jadi factory le HPV. Kata itu supplementary atau officer lagi staff yang ke council. Nah, actually ada lagi officer yang council lagi staff council cuma specialize to test yang ke pollution. Jadi ayat pollution dari upan bunyo yang environmental yang orang pemika East West District. Henry pada kata itu komiti dan akademika isi bodit, nakanya itu komiti dan bogi guru religi orang yang waktu ni kan ubin kan dikerjakan sini, dia berkata, wo upat dunia dan dia berkata wo yarak dia tahu sendiri, jadi dia tahu bahasa environmental climate dari one yang kami yang berbeda. Pada dia tahu we check dan dia fight dari pollution, hari ini di cement factories, mesti sudah saat itu kata, tahu sendiri ubi ubu. Pada wali waktu tahu check. Yang membiak hakim di factories, the council, the report yang dari pollution control board yang state board. Kita council dilek. The council, KOE memang specialized, memang expert untuk test yang kata pollution. Review test the pollution. Not one fix. Kanu biwa a certificate. Kanu ka authority. Kawo a ni certificate. Wa ini nya peligi cement factory. Ye di maintain. Ye di control. Jagate ka pollution. Kawa emit in the Paris Agreement. Kiga authorized body, our council member expert, our council member specialized, dan the chair of the yang itu kita maintain, berpendian, terikat authority, go ini Certificate pollution control board yang mesti berkalian. Ke isi kau kan ni. Kau ini ke certificate yang dari untuk dalam pollution ke state pollution control board. Ke district council jadi ke isi kau kan ni. The authorized yang ke state pollution control board udah tes yang ke pollution apa kita explain bawa authorized ka. Kita tahu a different body, state governing body, Cap 1, she said test through the district council, yang the state pollution control board, you will do the test. Sa kita di sini faktor nampak body yang dah district council. Ini to we department, to we one di government. Tu mulai ke makan, lai ko di door. Dah board member. District Council di test time, dengan pollution control board, but at once sugi, she said like test to cakap kita cement factory. Given kita religi tim yang masih the end of polluted habitat factory, itu kami yang diulang check department atau first department di check di department. At the end of the challenge check pada mana, at the end di complete, at the end di kan kita komiti tiba cara kita kabur bahwa MT tiap kita ucap yang kita di how we lemah itu. Iu report itu tidak ikan pollution control board. Terkala di teston mereka jumpa mungkin berbagi yang jadi sultan itu. Yang paling factory, take dia within the province government.
kat kami di NOC, kajian itu bagi seven plan, to area district council, to all condition number 16, to the NOC. In case of violation of any of the terms and conditions, that no objection certificate shall automatically stand cancelled. Ngakwa supplementary ini. Yang ini cement factory, kita comply. Yang ini pollution, kita maintain the pollution within the permissible limit. Lakat one kita di NOC kita cancel di. Yang ini cement plant kita comply. Yang ini pollution maintenance. Begini dia di cement factory juga comply dengan pendiam. Kadang ke December akan ke Februari Oktober. Bagi ini kamu mangkuk NDD beli bentar mau jual ini. Berarti kita harus berbuat begini di kantor biar we got the air pollution, water pollution, but the noise pollution. Kita tahu negara kita buat pollution control. The submit pressure the situation. Bagi ini disebutkan. Walau ini penting pada lab yang ada safety dan lagi autonomy tak kamulah kuat ini tahu sesuatu ini only nak safety yang apa report saya buat dia iman bisnes plan kita comply kita ni asal dikit dan kata pollution control board atau orang comply dengan pollution within the permissible limit jadi ini sebagai faktor yang comply nak tolong nyambi. Namun jadi ini kalau suatu action mungkin cancel dengan NOC. Selinggering perasaan tiba ikat dan yang tidak report, dan yang report nak pollution control board tak ada yang report yang iu orang mati dan ini untuk comply yang kita internal pollution tertawa. So, Honorable Member, next question please. Ya, untuk cahaya ada state pollution control board. Tak tradisional plan lagi. Have any expert ni? Kau cari ahli body. Boy that and manipulation. Cari ahli. Oh cari itu pun dari pun yang ini officer, pun yang staff. The executive committee please state whether the applicant found and move around village is fall under the jurisdiction of Central Autonomous Council of Hawaii. The answer is yes. The supplementary question was ini wow buat usia nak in charge baitok wagasi set up yang ga sarkar asam ya ka betilian kam bisnong akin samkha di betilian kam haksnong mugaira forest certificate iding chnai giskur iding chnai surok hadok gisi dijai por lagi di terpur ya di Senar elektrik yang bagsnong khanduli sekali chang mugaira wa yang kunci bahwa bagi kita dan apa kejuruteraan yang jadi approve council. Council executive committee yang bertanggung jawab untuk ini orang sekarang sampai jadi di department of health yang jadi Autonomous Council. Jadi itu juga supplementary question atau honorable member. Rekam izin suatu memang jadi rekam apakah interstate border akan jadi itu duty yang ke state government dan Meghalaya Sam wo chim ya dekat negara kaniga area pula dan mantan kami itu Karbon murki Nongsong sinong nanti sinong akhir sampah. Uyo icing mentah dengan last version mesti harus ada haknya. Ustaz Zaman Sarna Indonesia punya dalam media production office. Mantul dan situasi lokal yang dilakukan dengan channel yang disimpan. Channel di situasi lokal yang disimpan. Channel office. Tapi guru juga pernah diwawancari untuk channel ini katwa kuat itu kalau tak ada cerita kata itu tak ada cerita itu dia punya kunci dia beli itu
itibar layon yo bici beta ga election he chinong dicing telayang council hiam ni di senat itibar ga makan he chinong pokok kaniga rilo dai dia Ejik itu organik person to book member teman muda ia tahu semua organik usaha bagi belum mak edit wakian yang ini tam di dalam kita upaya dulu yang dalam sekarang ada jelah lebih ada distrik yang ini organik wa member dan board yang berlah untuk umum kami juga sedang dan mereka mungkin nampak sedang hati kita sedang dan tentu uang asing yang direkam mengambil ini dari lawan apanya memang kamu mengelam mereka melihat senang hati dan senang. Takam dikutip yang ini. Tapi san tahu umem yo bentar di cim bentar di election melia ada kata tapi election MDC ada kende. Jadi tidak uni mungkin senang yang sangat san tahu. Toh pada yang betul Siapa kekuasaan tidak apa yang memandang hesam apresen. Ini tahu merasa dia mengipinkan itu yang saudara rasa tidak apa yang kamu hesam terdekat dalam memandang hesam. Maksudnya dia lebih tahu kalau yang tahu jumpa permudah memang ini awak pilihan yang kinu hesam. Rumah kami dinamkit membak yang kedua senang. Aku juga ia approve na dua konsen. Dia lagi kepada dua konsen. Dan dia approve dia dari kami di memhab di workshop dia akan dikasihkan yang kinu dinam senang. Dan dia di rumah kami mengelam di hati senang di tahap ini. Council state yang bentar untuk beberapa state. Nah, jadi yang council yang mengklaim bagi isu council mesti di dalam di kota, bagi yang lebih tahu tentang hal ini yang bentar pun lebih kurang gimana dengan di kota yang di tuan di pasti di kota area ini. Dan itu apa? Council uang kita senang ada sama kita tahu tentang hal ini. Punya bentar di sini begini. Sementara election yang dia kata terang, kamdan election MSC kendal di council. Pada clear ini kalau yang ini review lagi sementara nanti election MSC dah ambil. Ini dah pensa yang akan mana kita tahu. Hakun dia berkuah yang dia harus rujuk. Wah kecil. Kalau tidak kami mereka payah kita ngeling di cerut. Ini dah tentu yes committee ini simpiah. Upod dia jadi. Wah ini dah orang yang tahu ini mereka ini berpihak dengan cuma kita ini tahu ini dalam dia ini tahu. Jadi wah warna ini pun ada sesuatu resno. Wah ada estim committee simpiah. Upod dia. Sebenarnya ini berjalan kami. Semua kita wajib jadi dulu ini. Dan ini yang dimulai dengan staff studio UM dah. Tapi itu kan jadi dulu lagi sebentar kita boleh bisa. Tentu ya estim committee kita boleh sebentar. Siapa simpiah. Untuk kami kita boleh bisa. Will estim committee space. Without the area which began come of Assam set up a complete village called Mopati, fall under the jurisdiction of Chandigarh the most council or not. Besar yes. Jadi kami le, wow, untuk requestion. Bukan kita orang untuk area which council. Itu for the city, untuk don't know the Islam stand in some country. Kalau di sini dia council bentar itu, bukan kita. Ia adalah council itu pengikam, bukan kita tahu apa ini semua yang sampai. Ini tu orang dari masyarakat orang orang dan kami intip bagi musnyaw dah yang kita betul tahu. Kalau kita akan beli satu itu nanti por dua mencuat ke serta negara ini elak tu yang serta Assam Abu China dia kerja guest house tadi. Lain tidak. Dan kamu dia abang dia opsi apa usaha yang berkarya ini. Lain dapat mana dia kamu jualan atau sedap dia kerja kerja ini. Lain ini lah nasnya kerja kita itu contoh bagi itu mandu kerja yang state government of negara ini itu nggak area yang kita tahu yang kita ada Assam, sedang punya dia.
guest house sudah dikuat. Kecenongan ini ibuan bani pendem kam lo, cap citong lo. Udah nyeri kang ini beliau tu cap citong ni, ulai lo lewat cap citong ni, ukit ubah ibuan bani cap citong ni. Kamtam dengan cap kem yang dari berbuat, tahap supi di kitab seni. Setiap pesantara sampai ini itu. Henry kita semua komitmen tu uno baik sedikit, dia kau jai. Uang yang ada di dalam cawan cuai ini, kesabaran dia kau belum harus itu saya sama kau. Rebila dan itu isuki baik sedikit. Kamera yang itu mungkin nak ini. Bukan itu pesantara sambil sebagai bukti kuat iklan ini lagi. Henry yang terus dokumen. Bagaimana kita ada hal ini? Tentu ya sistem timkia. Boleh, dan yang disebut dia sebagai teknisnya langsung uang. Ada ini saudara sama saudara kalian senang menjual. Yang sebagai kita medicine, rei itu kamu kolektif komite itu boleh ni. Jual yang disini. Tahu ada untuk, lalu untuk ia kan kamera yang ini. Tahu ke ini? Rei no yang disini. Ini cuma pemini. Kamera yang ini. Iuk so ikhda setiap rei no cuma nasihat untuk umat ini. Seni tidak berbicara. Lebih itu yang ini tak yang sedang. Cuma rakyat saudara asal diplomat oke kita dan yang istiqomah lah. Henry tanam mentu lalu saudara mereka lihat orang diplomat kita ucap kita. Tingkat tangan itu senjata kita lihat saudara mereka lihat. Itu warna ada ini lebih diplomat kita kenai ke sekolah kita akan program. Henry dulu orang beri tahu ini council, beri tahu ini lembaga state government. Wah orang beri tahu itu yang ini. Haduh kata Henry dekat ni. Nilai dahulu surat lagi yang istimewa. Buat pendiploma orang rakyat semua buat lagi cap citong ni ni. Menurut ukam le atau yo ini lagi department. Ketua yang komite buat ini untuk notai state kamera yang boleh lagi kau. Buat lah jadi boleh. Will as committee please stay. Without area kolom sharing Allah kawang because under the pengakuan fall under the jurisdiction of Jaintia Hills Council JST. Answer is yes. So we talk vanilla. About supplementary question. What can you tell me that happened for the area in the council? You keep pata jalan holding the area council. Henry saudara sama begini sini ada apa sektor kubur. Lalu di surau kita ini hali. Ki nom kuat yang macam-macam. Kuat udah cuci. Untuk tayar yang mesti lain ini kan akan ada komite cinggung untuk dibentak. Wah, udah bersihnya. Mungkin lain ini baik mesti keluar insyaAllah. Before you honorable member, I want to notice. Masa kita utai apa tu dia juga estis komite. Bagi dah perlu di kota dah di dalam holding. Penyu dah kampung di tahu yang ini dah persekian. Kalau kampung, kamu yang penting kita tak yang kita untuk ada bukti. Kampung di Korea juga kalau tak ini sosmed disebabkan kita apa yang untuk ada bukti. Ada orang macam orang suspek ini kalau ada. Mereka itu kata yang itu yang ini. Itu orang yang itu yang ini. Orang yang ini mereka kita lebih yang itu yang kurang yang ini. Kita bermacam kira lalu kita mesti melihat. Ia state yang ini, state yang ini, council yang ini, dan ini gerinung kaya. Jika yang ditinggalkan orang ini sangat kurang. Penyu defend apa ini? Guna ko asam. Gopsiak ko ini semua kita. Untuk saya kalau pai ini sangat terkawal semua orang tu kenapa ini? Ini tidak tahu. Buat semua yang di depan pun buat lagi. Bikin kan difference kita. Ini tak konvensional itu. Ini tidak betul kita menentukan macam kalian. Hanya untuk kita asam. Ini tak betul. Ini ketua estis komite. Dan yang kami untuk ini cinta lah untuk untuk rotai ini kita biar bahagia itu ini kita orang bisa dalam berusaha berikan ambil sini.